Yesaya ƒe agbalẽ 18. Nyagblɔɖi ɖe Kus ŋu. Baba na anyigba si le Kus ƒe tɔsisiwo ƒe go kemɛ dzi, afi si tɔdziʋu siwo doa abala la zɔna, dukɔ si doa amewo ɖona ɖe atsiaƒu ƒe tɔsisiwo dzi kple aflatɔdziʋu siwo ɖia du sesĩe. Midɔ ame dɔdɔ ɖablawo ɖe dukɔ dzɔatsu si ƒe amewo kɔ, eye wo ŋu zrɔ̃ la gbɔ. Dukɔ si amewo vɔ̃na le gbeta, du didiwo ke hã me. Dukɔ nyanyra si fiana dzea amewo dzi hetsrɔ̃ wo. Dukɔ si ƒe anyigba me tɔsisi geɖewo si to. Mi xexea me nɔlawo katã kple anyigbadzitɔwo, ne wotu aflaga ɖe towo dzi la, miakpɔe. Ne woku kpẽ la, miasi. Ale si Yehowa gblɔ nam lae nye si, manɔ anyi kpoo, anɔ nu kpɔm tso nɔnyeƒe, abe ale si yame kɔnae, ne ŋdɔ le ʋuʋum sesĩe la ene, abe ale si lilikpo dzaa ahũ le nuŋeɣi le dzomeŋɔli ene. Elabena hafi nuŋeɣi nava yi, ne seƒoƒowo hã nava yi, eye seƒoƒowo nazu wain ɖiɖi la, matsɔ hɛ gobɛ la alã alɔawoe aƒu gbe. Woagblẽ wo katã ɖi na todziheƒonuwo kple anyigbadzilãwo. Xeƒonuwo anɔ wo dzi le dzomeŋɔli, eye anyigbadzilãwo katã anɔ wo dzi le vuvɔŋɔli. Ɣe ma ɣi la, dukɔ si dzɔatsu ƒlalu, eye eŋu zrɔ̃ dredredre, dukɔ si wovɔ̃na le didiƒe ke, dukɔ si kli tsu, eye wònye avuzi le ame dzi, dukɔ si ƒe anyigba me tɔsisiwo to yi la, ahe nunanawo vɛ na Yehowa le Zion to la gbɔ, afi si wosubɔnɛ le.